Ajmo. Jebo. HVP, gospodin Tata. Udi Luko, vršta me pesi gore. Ko je ono gore? Ne, Nisi još nikog ubio. nisam još, pa tek sam počeo, brate. Ja sam tek počeo. Ali ovi imaju AVP, moji. Kako je silo nešto. Ne znam, Jess su svi. Ko je poginuo? Nisam ja. Dobro. Ja spet neki krnu. I to dobro. Krkanov. Jo, ljudi, ja ovo nikad neću. Ima ovo neki gospodin Tata, on je s AVP-om. Brate mili. Krkan off. Obično igra sa AVP-om. Ja. Al, evo ga, Tole. A ti još ja kada sam bio igrao ka Happy Wheels. I ja igram ako kaže Happy Wheels i imam ako Tole, znaš. On je glavni lik. To je 6 godina bilo. Ti sad snimaš ili ne snimaš? Snima. Dobro. Brate, Milo će završiti više. Mogao sam doneti na jastup. Da ospavam malo dok ovi završi. Ma ja. Mogu ti pripremiti svašta. A jesi čuo ono kad Jovani, jesi čuo kad neko nosi jednu sedmicu, neko od poznatog kanteste, mislim igrača poznatog od kantera, sedmicu dana može da plati kaznu, da parama plati. Znam za to. Vidi da im... Ja nosio 6 dana i ovaj kaže skidaj to, si normalan, kaže ono, skidaj ste normalan, radiš kazne, brzo skidaj. Prije dok sam igrao na kantere. Aha, gotov si Jovane. Ja sam gotov, ali bar sam probao nekog ubiti. O, ja sam tebe Mislim ubio. da jesam, ubio sam. Ja sam tebe ubio. Ti mene. Jap. Dobro? Ti prvi kod tebe, kod vas, a ja prvi kod nas. Aha. Resetovali skor. Pa mora, zato što je live. Vidio sam jednom da je prošlo tamo, ali nisam otiču tamo. Nisi reagirao na vreme. Ja. Ali neki puca. Vidio? Joj, ne, ja sam... Ubi me je. Pogrešio sam, pustio sam neku budalu da me ubio, mislio sam da je moj. Puče bomba, razne se sve. Terrorist win, opet mi pobedili. Fuck. Sada koju pušku da ponesem, može ova sa municijom. Ja imam onu SMG. Ja imam onu kod nas, u teroristima, onu prvu pušku. Onu najbolju. O, brate, nema nikog. Ali ovdje, blješu me.
ovame. A ušla sam u vašu bazu. A ja vamo ja prvi kod nos. Ja nisam kod nas, ja sam zadnji kod nas. Ja samo idem, pratim i pomažem kad treba koga da ubijem. Giovanni, Molim. idem na časom da jedem, doću za 5 ili 6 minuta. Dobro. Dobro, mi smo krenuli da snimamo malo. Dobro, nemoj prekidati vezu. Okej. U nekim je krlo kroz vrata i... Ali ti jesi neko krlu. Jesam. Jumper mene. Joj! Reci Jovane. Evo mi. Ili? Odrate ili... Sad sam malo tugo sestru. Mhm. Ona se u tebe zaljubila. Ne moraš to sad dok snimam. Joj, ja sam prešao u teroriste. Valjda treba da je tuče. Ja sam prešao u teroriste. Idi desno. Bosnija Gamer 5, imam fana i... Šta ima? Imam fan. Neka ga budalaj. Imam obožavaca. Budalaj to ba. A me sa pištoljem hedar. Ha, evo je puška. Opa, ne. O, brate, mili. A šta to znači iz ugla u ugla? Nemam pojem. Da ne ide 1000 ugla ušla kugla. Nemam pojem. Brate, mili. A me razne se. I to dobro. A? I to dobro. A ovaj Kranov, on je tebe spasio, on je ubio mnog isto. Ja ga gari u glavu ja mašim, prođemo metak pored glave. Brate, mili. Ovo ide na YouTube. Ovo, kod da je malo emka slabija kad ima Šta? kad ima prigušivač. Emka? Da. Ne znam. Kod da je malo slabije. A koja Emka? Da. Pa jest ona, nije, mami Trzo je. U koje kod tebe ruci puška i ono sranja? Gdje smo? Ko mene ulijevo. Što? Zato što sam ja ljevak. Jesta, kako on zna sad da si ti levaka, ja dešnjak? Pa? Pa kompjuter, kako on zna? Pa ja premjestio, možda i premjestio sam sebe. A, tako, vidim majče. Wow, mi hedaru, brate. Hoću Emku, hoću. Ujdu majčinu, sve me peo me pogodi. Vidio sam ja. Stojim ispred njega i on se nekako bam. A? Ti bio iza njega. Nije, kad je on tebe dero, ja sam vamo išao ono gdje stepence. Aha. E tu mene podviro jedna sa puškom. Šteta, nisu te primili u sajt. Ja. A taj Saj, on je najveći klan, jel? Da. Jedan od najvećih, ne baš najveći, jedan od najvećih. Ima još. A kako znaš? A? Kako znaš? Pa gledaj ja.
šta rekao. Ne, si napisao nešto vamo, nije. O, imam još jednog. Koji je kod tebe logo? Šta? Koji je kod tebe logo? Logo? Ono kad stisneš šta izađe. Ništa. Ame sa bombom podera. Ispred mene dođe bomba. Da ja prekidam ovaj video. Što? Da ga upaduje. Da ga spremim. Dobro. I ljudi, to bi bilo to. Ko što se reklo, Pričali. pozdrav ih. Jesi čuo?